جبرکو لهرما کردستان درفتن کاری کیم بوینه و موچه دم خدا ناهت داین او بیکاری بربلاف بویو ریجکا زور جگنجن دهوکی و هولیره قستا باجار موصلت کن داکو کار بکن و داهاتکی ابدس خواه بینن هرچند موصل بریا چند سالان باجارکی قاول و ویران کری بو محالی ما قالك باشنو كا وميشل قالك خوشا اماني هي خوشا يعني شي كما تحكي انه حفتي بين صدي حكي صدي كردي دوكنا واربيلنا سليمانينا خلقي اكرينا همتينا بيرنوكا الحمد لله فؤاد رمزی کرک کرده لبازار نبی یونس لباجار موصل کارت کتنو او خوزیار هرما کردستان وکو جاران در فتن کاری زحف بن وکو او دبیجیت نها کارکرنا کردان لموصل کو روجانه جباجرن هرمتين بويا ديار دكا بربلاف خلقي دوكي تاكسي الميسيلي شلتكن حطاي فاري كنبا عالم تيدنو كان تشتات كرش ميسيلي سبيديتين حطاي فاري بقول فيري شلتكن شتبا شولمي باشا الحمد لله خوشا يعني هذا سر شارعي انه كان صحكي نيفت ابي دكان دار سر شارعي كردن نمونن وكو فؤادي زحفت هنا ديتن كو روجانه هرما كردستان قستا باجار موصلت كان لبرا وعالم مستديت ولا موصول شكل بوبو شي لقد جرى قبل داعش جو امان لكردستان قريب باشا استا عكس بو بوشي لبر لموصل وضع امني باشا باوریا آبوریناسکی دا کل سنترین بازرگانی لموصل و بازار مزن بهای کلو پلان گلکی ارزانه هرچنده بشک جه اوان کلو پلا جه هریمت هیتن لو ما خلکه که زور قستاوی باجاری اتکن لو تلاحظ هسه اكثر رواد الاسواق اگر تو لینیری زوربای بکرن لبازاری جهولری دو که دهن کلو پلان دکرن و ودگرن بو چی؟ جبر کو بازار موصل ارزانیه و خدمت هجاران داره اسعارها مناسبه وتناسب حتى طبقات المسحوق موصل هر جکوین دا بسنتره که بازرگانی دهاتا ناسکرن و لدسپیکا چرخ بیسته دا ریجا کردان لوی باجاری لآلیت جپه زیده تری 500 بو لی پشتی سرهلدانا داعش کرد لموصل کم بونو سرهلدانا کریزا دارایی لحرمه و کم بونا در فتن کاری جارک دن فؤاد و چندین گنجندین کرد قستا باجار موصل اتکن داکو داهات روجانه بدس خواه بینن کاو عمر دنگ امریکا موصل